Nih harap radina sekan nadane lo. Tuh megening dua, munyine luwung jangi. Misi lantas meremon tuh. Lek-lek nama godoh emon. Premon tawa. Wah, cunian godoh emon orang. Bongol. Nyen bongol. Cang bongol. Le yo itu. Premon aja nih Premon. Oh, jang orang godoh emon tadi. Sing bisa menggendingan belas ini. Nak li gunung dia bisa menggending. Mama apa tuh? Ayo. Mama apa? Sila matamus. Bin, jago ngetunu. Bontotnya karbet dan. Yo berak uyak entut kan. Aeng berwadan kan. Cara paling dua gemar tak bisa monto kan mekejang sombong. Bener yang bisa coba sing jawab nah. Ajo ya lo. Irago sing bisa megending ha. Men sing tanya belajar megending. Yani ada lantas nak ngendengin sing bisa nyautin ejek irago. Yani lawan nak lo. Ayo lo. Lawan lo. Ayo lo lawan. Ayo buka tanah. Wah. Nak megending kan muka jano. Balik uyak koren lawan. Enak gening lo gitu mulu. Mok. Engger. Yen tiang ti orang sing bisa megending tiang sing sebat sing mok. Man, nak mulu saja tiang sing bisa megending. Mok pemekah ini terus terang. Apa mok pemekas? Mok sing bisa. Nai mok lawan. Megarang nah. Nai mok ada ngedengin mok. Enak. Rarahang ring tengahin wano. Ceritani negari celeng alasan. Basah gede kulit dalam motunya. Ranas tapak gemuk jerang cara juga. Cara apa? Cara celeng alasan. Dia yang ulah memunyi. Ken. Nyanan duko celeng alasannya. Bisa 5 meter kertas palungan sah. Gaya. Baru metani puan dia ni metakon pin pidan celeng alasannya teko. Saya macet di jalan. Bedo ben goban celeng bakat hati-hati nyen. Udah cair udah patani. Jika gini acan sing. Rarahang ring tengahin cari. Pelitani negari lindung uyahe. Lajit angin kacang langkong pasang nyandong. Nabok bara ini bawa cara relawan. Tadu ci. Cara apa? Cara lindung uyahen lengkong. Mula saja lindung uyan nak mula lengkop. Tawang sok sama lindungnya. Kengken kasus mana? Amongken cenek bolong urah ke lindungnya. Selindung man murah ke. Nia. Nyak goreng isen sudah ceko. Goreng sudah cukup. Renyah kaing-kaing. Keruang. Cicing keadaan kain-kain. Nacang sepanan jo ngomong. Loh. Sudah dasar lemang gelang alendo. Jani subayang lanyuang lo. Jolima sudah diwang lo. Ayo kita nganten sekarang yuk. Ayo kawin sekarang yuk. Ayo. Nak kengken sejati ini kena lo menyamau jadi ngajak mo ah? Tung, tadi man menjadi nganting ngajak namu ani dodonan. Adi mau senawang, adi lo seman nyamak. Aduh mok. Adeng-adeng malu mok. Mantun atuh mana merosan. Deros nak itu malu gugun tiang pemekas jani mok. Kengken. Saling man menjanji nganteng. Tepuk lumen anak ini mok. Ani kaya jangan den. Nih ilok sumur kegelang lah. Ben mane mau periksa ke puskesmas nah. Aman itu seman kacung mata. Cuma ada aja belakang aku doang tebet terus halo. Madan Ciboner. Bos gelang ilo lana ngisi cadene gelang. Apa yang ngisi cadene? Udah kene memene mau beri rencana nih. Cien memene. Meniki Timpalnya murid TK nih. Si unyi ada nih. wih wayah kot-kot budak TK ya. Ih, wayah kot-kot. Murid TK si Unyil. Pura-pura tidak kenal lu sama gua ya. Hah?
kenal sama gua. Isi kenal jak tuh. Hah? Isi kenal jak tuh. Ajak nak tu. Oh. Itu. Di situ. Di ubong. Wah. Jangan kena jangan kenal. Kasih nama. Wah. Li. Anak atau tanang. Hah? Anak subuh selesai ajak cang bu. Jangan kenal. Jangan bubung ajak pici-pici. Wah. Kosong. Man. Itu di hotel Batu Karu. Oh. Prinsip lihat. Egen. Tunikan kalau mau jalan igal main. Igal main ya? Ih, Bagaimana? jangan balas. Oh. Di jalannya pedang dia. Mana? Lampu mati. Hah? Begitu gelap tiang di mobil. Ayo, dong. Gaya kan pici-pici ya. Ayo. Ayo kijau. Supaya ada kebebasan. Kebebasan udah. Cang nyuang. Nyuangnya. Pici-pici ya. Biji-biji senyak kan linung. Jangan senyak masa mang aja linung. Oke. Udah kan nasi kain lah. Senyak yo. Kengken lo. Mangkin ni. Dados dan kemana yuk tiang dukitnya. Doning dan rumah so di tiang nonin pacang menjanji ngantin dan wende. Oh, kini bajang cari janinnya ya. Sapu napi di tiang. Lain di hati, lain di mulut. Kengken sebayan dari selemang. Roh di tiang berikir ada dua gong. Di tiang tresna, di tiang subakti yang paling mau Jangan dan wende di tiang menjanji sapu nikah dan wende. Ih, ajemnya. Har, jangan jolin masa. Mas. Aduh mau aku tiang Jolin masa lah. Mas. Saya jolin masa. Ada mas. Ajak jolan. Ajak jolin masa. tiang mau. Kengken sudah mimi, nualangin kain lah. Kadang lama supaya jani kengali lo. Kengken kenami. Mimi milu cara nak cerike. Mangken yuk di pewanangan Cokori Dewo pacang rerah lo kesumo. Hah? Kewantan sane paksan Cokori Dewo wau boyo lo kesumo. Sing lo semua nih. Ini Lo puspo pianak ke dia. lo puspa. Ya Allah. Ini dong lo ke semua men. Dong lo kesumo. Lo puspa nih. Lo puspo panak meme. Astaga. Meningnya nih lo, nih. Lo puspo. Lo puspa. Benar. Saya lo kesemua. Sing lo kesumo. Wa inna ilahi wal Apa kalau nanto? Nah kalau paman ngomong ya, Cang. Kasih mandukan kan boleh. Nih, nak kengken sudah ada kerawit nih. Wah. Kerawit nih, aneh ngurak-ngurak songjet mereka kerawit adanya. Kawit nih. Nak kengken kawit nih, Mi. Yuk dene sane angkane di tiang piana. Boyo piana di tiang untuk merubah. Sing piana nyindo. Wanda semeton Cokori Dewo saking puri sigar petong. Oh, semeton tuh. Tuh, men dari batu gini. Ida bu mantene mas semetonan kemar. Oh, kemar aja nih. Boleh saya raus. Bener batu ya. Dah salah kamar. Punika mawinan tan keni untuk Cokori Dewo ngene. Muana batu sat. Nak bener kemar. Iman lo semua hijau. Buron yuk diri tiang nunasang ring Cokori Dewo. Menawi da Cokori Dewo kanton eling ring pengabeh linge duene dane Gusti Pati Agung. No. Nak mulut tali tanam gladi itu di sigar dong. Nang aton iaji nih, pang iaji sengat sen lah nih. Iaji lah. Ingin mang dekeni atau di tiang dalam ngelinge warang. Nak iaji main. Mumpung Cokori Dewo lena. Benar. Salah kamar Ji. Salah kamar. Ini kemar Ji. Kemar. Niki ada nih kocak. Ini kok kegelan jangan mau nih. Mungkin sing pedas pun dewo nyingakin. Pato kok banji pato.
nih meme Sujatine nak engken. Nung lasur matur sisep yang ratu dua lungis. Yuk teneng putran Cokori Dewa saking riyen sampun kaiket antuk tiang nak kejang. Punika temawinane mangkin. Buron yukti di tiang unasang reng Cokori Dewa mumpung Cokori Dewa leda nedonin titiang. Penyeron duene sane kamar. Yuk tene pengabeh linggih duene teh. Dane Gusti Patih Agung wenten iri kereng puri sigar petung kayon Cokori Dewa pacang angen napir. Nah ini awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih di dusia itu utamanya ya tuh tanggal 8 sida mesikan jagat sigar petung kelawan naga gomah itu udah tujuan kayu gelas pantawang ini Yen cutat asa punika gumanti patut yen kemana antut titiang becek pisan mangda nenten saking riyen memesah kuren Cokori Dewa kelawan puri sigar petung sapunika kewanten embangken mau balik pisan wicarane mau balik bicarane ri sampune wenten iri kereng puri sigar petung ratu gomong Sujatine keke doning ne mangken puri sigar petung sampun kekuasaan untuk dane Gusti Patih Agung nenten wenten matur ring lingeh Cokori Dewa ri saya aja neratorna yang sing jahat san rumah agung tuh ben kena adeng-adeng malu dewa ngeros adeng-adeng nih napi malih calon matuan Cokori Dewa iya Haji ida nake lingser nih makin mengenah reng kerangkeng kurang aja ya ayo sangkalen adeng-adeng nake malu basangnya dari panas ke walotake dingin nae basang sih dari panas nasi bang dingin otak aja bang dingin asal di kulkas nah silapang kulkas ala batu tadi balik ne makin sabun niki ratu dua lung liksir ken titiang maksud serareng Cokori Dewa ne makin sabun api ja kayan Cokori Dewa ne makin yen mana pijang ireng darmone jajarang rien yang kemana hantu pijang iwang pemargini sabun itu kawon pisan dado seratu dua tapi yang mungkin jipang payudut yang anten aja Neng doi dewa sang sayo Haji jengah mas kayo Haji ini sangkane pelaksanaan Paman Agung apa belen lantas Haji dewa ini belen Haji ini mengenah di kerangkeng di kuda nyari kayo Haji ini kenapa mungkin nah yang tadi dia Haji jadi kayo dewa di dewa ngelunganin kewalan doi dewa mau busana Agung buka jani kengken di tiang nah yang tadi di dia Haji di dewa pasti deh gelong ke Prabon Prabu ini long subuh long berangkat ke muka anu aduh itu tajir ngelong ke Prabon tingginya buangse nyaru nyamar kamu ngelong Prabune tapi malih sampun wenten semeton duwene pacang iring aku baru nah pemekas idewo tadi inggih sampun adi den di penjalan cek keren gitu beli nasi nawang purin idewo adi ngetang beli kamu kan itu di purin idewo dibencingnya beli ngeraji ada petakon di Indonesia idewo melas semeton utawi kegelang timpal nih rumah kat pangidang melanin idewo tuh kalau beli lihat sedang becek kepisan reng puri sigar pedung makin wenten detagon yang kantun bing sigen di yang saking puri surya wana ki wonten ngelung ke Prabon nalari ke kampanen pianak ring pengabel inggih titiang Gusti Ngurah sapunika Gusti Ngurah iya mereka Haji melingeh otaknya kok separuh di sini gawat cek matur puniki senada ji Haji budal ke negara Gombang akhirnya yang bantu penyerahan duene titiang sarang jadi mereka ke Sigar Petung nah yang coba kita jangkau ke wilayah dewa kelawan hari ini dewa nih Haji lah kamu dah dengan margi dewa
tekan gong sing ngerti. Sing tawang gas nih. Bahasanya bak mesti gas. Halo Pak Camat. Masyarakat Tegal Tepen Bungsel nih ngenggen nih. Sembakonya kapan dibagikan nih Pak Camat? Medem Camat ini. Selamat pagi Pak Camat. Selamat sore. Wah, selamat pagi. Biar camat sing ngomong bahasa Indonesia. Bagaimana undangannya sudah semua berjalan itu? Sudah semua berangkat ke jalan. Kalau masih tolong dipapetkan saja. Dititipkan, baik. Ya. Saya seleksi dulu. Bapak. Meme tong korake mau kacau mata. Nah, celano. Diradu. Sing dingin barangnya sing. Muna ban jendelane. Aduh. Kengken tuh. Kengken. Jepita. Bisa but tebok nih kan. Ra. Melang. Yen kau ulung kan dia meledak wok banyar nak ke. Apa ulung meledak? Kemudian sing apa bom. Weekend bom. Tuh ane belum. Nih sing dawang nih. Apa tuh? Nih madan talpen nih. Ane akan nulis tuh. Pulpen. Talpen. Dijo cima gaya nih Ra. Dong sing ngurdo nih. Sing. Jangan taruh ten ngurdo. Anak guyu ngajak nyamuk. Apa nih cablok. Baik cara bungut Donald bebek. Sekan nih tadi apa sih nih? Jangan di camat. Hah? Camat? Oh. Ini dia beratu, halu-haluan lah di camat. Adong SK nih Dun. Woi, ada camat pedasi SD. Sangkar camate medasi SD, mapan camate konen tamat SD. Ana neng SK blok kan kecil. Gunane? Tamiu beli urau teko pada cai ngunuk kang tu kok kaya nih. Aku dong unang. Telung tali. Aku dong beli nasi. Udah kadang 5 tali. Nyekal bang nar benduang tali ukus. Bibis tagi sedang nasi Oh gitu. Oh dum jadwo. Oh, beres. Hai. Yuk. Kangin purin wakini mapan ratu ni disigar petong nanunglah ke patotan ne mulo patot ngisi gumine sing jadalan papodan waktu kewala antos nah kengken po wala suwaken kapen papodan cai ni satanan wake manyak cek pungolan cai ni wake sing suku antos nah ada bencong lep. Ngawang sanjero ni. Diangnya muani. Muani jegek. Yang muani sekan jero. Abene kembung. Ngawang colek konen kenal sebabane nyolek. Itu besar tangkahnya. Lian saput yang madudog. Rago manundangan. Yang manundangan. Di puri perayaan kemenangan Adharma melawan Dharma. Tadi mau balik jero. Iya melena aja kalungan Dharma menang, Adharma kalah. Contohnya
Mayodanawa sing percaya kening Ida Sang Hyang Widiwasa mati sing ada keturunane. Gitu. Dini Patih Agung ne Momo dadi raja, Sang Prabu di kerangkeng. Kayang Jani nu di kerangkeng jero. Kayang Bintlun nu ditu. Man yen nunuk merayonan kengken. Yang ngemaling ngaturin Ida pang merayunan tuwen. Dong ngoto ilah-ilah nyen. Oh sing ade orta. Mati masang. Mati. Yen ada nok takon Kang Wang gigis-gigis sang urip. Padoh ada. Kupuri. Yang kupuri iki. Saking pundi, Mas? Aku saking Banyuwangi. Banyuwangi. Sopo jenenge, Mas? Aku. Yo. Meriam Belina, Mas. Meriam Belina. Aku Meriam Belmontor. Wonten apa kene? Yo, gawe gede. Wis siji gawe gede merayakan Raja Anyar. Ping loro kerap kambe perkawinan anak raja, Mas. Oh, anak raja. Yo. Sing cewekku. Oh. Panitia sekaligus satgas. Tadi beling? Ing beling puni. Nang engken? Amil anggur. Apa Madam Keto? Amil di luar kandungan. Undangan kayak Iya udah ambilnya. Geleng ngoyong nek cuma. Dia ngoyong cuma sing tawang di margone apa ada gitu. Oh, penganggen ngaturang ayam pengawang masih. Nek kengken muat beli nih. Oh, beli melalui ke beleng di kopi lah nih. Begitu? Supaya ngelane seduh muone. Ada no. Kadena gelas. Ada gelas. Yang udah ngapa arit? Kain arit. Kenapa nih? Sing nawang cerurit. Apa Madam Keto? Sing nawang cerurit. Sing cerorot. Yang kedolan barang-barang ale tongos ngajar dia. Ale tongos. Lan itu lan. Panitia camat aduh udah kene mau kok bancamade di sangkal mau camate sing taen majemuh oh sing taen majemus bimani gede pandase deng-deng ibune peng sing mau nah terima kasih tawang camat apa ada camat calon
emak mati, calon mati. Ya gelem-geleman. Oh gelem-geleman. Nasut karya kar suntik kaji parmalin. Ide daning menahan sami. Iring ragenai suang-suang duaning murdaning jagat pajang medal. Aingi Ratu Agung durus medal punik gunaan ini pacanya siang sama. Kencen kena camat nih. Gelah peneken siangon Ciraja ketunen ngurus jelma gelem. Boyo asapunika Ratu Agung banyak gelam presiden tangkil nyak siang karyan duwine duaning nembe wenten karya. Bang sengenggal kesemo yo. Inggih. Makin puniki pinunas titiang sedurung acara dimulai titiang lungsur linge tangan rin. Duane wenten proyek raksasa. Saget mengelah proyek raksasa. Kene Pak Camat ini. Ben mani-mani setunggal ada proyek apa aja? Apa buin proyek raksasa? Ngong neken. Ini. Ngong sing dari neken. Ha. Ngawak-ngawak ci ngangong kan gitu ngong. Acak. Jag benyah latik pada Camat ini. Pulpen raja ni nih. Nggih. Pik ngejang. Nggih. Terima kasih. Bagus tamiune. Mirip subam kejang awak. Ini tapi mawen metakon kaping raja nih. Raja nih anyar nih. Nak ngudian dini mah ada rame-rame. Nggih, napa diwenten? Sing tawa. Hah? Jak petegan silo mengkerbau ini. Gelas ada lain ngadakan karya mau jaya-jaya abis saya ke Ratu. Ini merasakan kamu bagus pokin lah. Serangkap cikayap ninga wacanan sang Prabu ane merasa kon gobone bagus bawakin ido cijak nadone bagus rasang ciban sini yang sang bagus yang orang si bagus cara drem misi uli kotor kene juga nah jangan bagus nah lagi kena kan mesti aja kono juga tuh marah sajan pengayah bagus apa kek? Ya. Seng! Maluin cumenekan bingung. Awak bobo kelimang panju seng banyar. Gus. Yen kene pengayah mah pangit. Pengayah bagus, raja bagus. Camat bagus. Puniki manut pisan ring jagate. Wih, raja dan wenten saman pada buat bagus nih. Raja nalar bagus mau wibawa. Banyak bagus apa kek. Camat sedang. Sedang kudiang nih. Sedang nyeting. Lan. Cai mimpin ajak meliang-liang. Inggih. Makejang sem gede. Ajak ke megendeng jadi amangan anginum. Pangtan rasanya madam suka. Tahu tak? Keciran duaki, keciran duaki, abang tu sing
Camat Don. Janjaknya ketakin tekenan camat Don. Saya di camat. Lar. Ada cigelam jang. Lar. Derungangan camat ke emang bangko. Bekas ada panane. Udiang jan ieu. Heh, panakne. Lo anaknya lebar. Jadi panakne. Segawan cikong. Tawang cik lah. Gelak kustingi. Ulit na kukumangin lah. Ongkon dan ditle tanam lek-lek ngisukumi. Nyen cingorin. Weh. Dong sangkan kene. Tekati me pamsido bakal ngeloki-loki. Yang mula cai probiro. Bilo seroki kekil kena caine. Hei. Sing cingorang. Tawang wakil cai. Neluh nesti narangjana. Aji ukit laksanaan cai ini. Tadi apa cikal? Tadi jatuh ketungul. Tadi pite bener lautang. Wakil sing mengkirek jani. Li. Sampona ngake bos ring cicing ipun diagok. Pemekasan makan wentan bantan ring puri sampona pianto. Duak si ngewinayo. Piana si anten si ngajak yadi dini. Jani jutet kini. Bantan si deglah. Gelah kalau kami ngajak yadi. Aden gelah. Ne putrene si gatung. Karena di. Mosen wakil.